Birababaje kandi biteye agahinda. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru yahamuye imitima ya benshi, bamwe barwara imitima, abandi bajya muri koma. Umugabo w'imyaka 50 y'amavuko yaje gusangwa munsi y'umuhanda yitabye Imana, dore ko abamwishe kugeza magingo aya bataramenyekana. Umuturage wabonye umurambo yaragiye guhinga nk'uko bisanzwe, nibwo kujya guhinga abona umufuka uzingazinze umeze neza wa kirojana, yirukanka ajya kureba uwo mufuka. Ahageze agira ngo ni nk'ibisambo byibye inka, birayibaga bishyira muri uwo mufuka, koko umufuka wari uriho amaraso. Nibwo yegereye uwo mufuka akiwufungura abona umusatsi, akubitwa n'inkuba, yanga kubyizera, agwa igihumure, yongera arazanzamuka arafungura abona umusatsi w'umuntu. Avuza induru, aratabaza inshuti n'abavandimwe. Inzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubugenzacyaha zihita zihagera, zihita zitangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu mugabo w'imyaka 50 y'amavuko. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, bihahamura abanyarwanda benshi cyane, bamwe barwara imitima. Muri bamwe mu babonye uyu murambo iwe, yahise agwa igihumure azanzamuka. Nyuma y'isaha nibwo yabonye bino bintu birenze ubushobozi bwe, avuza induru. Inzego za RIB, inzego za polisi zihita zihagera. Ibi ngibi byabereye mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Winkingi niho byabereye. Iyi nkuru yahamuye imitima ya benshi, iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, iyi nkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane. Bamwe mu baturage bavuga yuko umugabo yari inyangamugayo kandi yari n'umukuru w'umudugudu. Abamwishe bashobora kuba ari ibihazi cyangwa ari ibisuma, koko yaravuye kuri banki gufata amafaranga angana n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda by'inguzanyo. Yaragiye gufata muri sako kugira ngo agure imbuto zo guhinga. Nibwo umugabo yaje gutegerwa mu nzira, arakubitwa, arakomeretswa, aranica, anateragurwa ibyuma. Abamwishe bamuzingazingira mu mufuka wa kirojana, bamujugunya munsi y'umuhanda mu murima wo witwa Jean Damascene. Niho uyu murambo we bawuzingazingiye mu mufuka, barawujugunya. Kugeza magingo aya ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwaba wamwishe, afatwe, atabwe muri yombi. Abamwishe nibafatwa barakatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, koko icyaha bakoze cyanishwe igifungo cya burundu. Kugeza magingo aya ubugenzacyaha buri gukora iperereza. Basabye abaturage gutanga amakuru kugira ngo babone aho bahera. Batatu bahita bafatwa, batabwa muri yombi, bakekwaho kino cyaha. Bari bafitanye amakimbirane, dore ko ngo yaje kubakemurira ikibazo ngo akabarenganya. Bari abahungu bagera kuri 5. Mu kubakemurira ikibazo 3 barafungwa, 2 barafungurwa. Rero abo 3 nabo mu gufungurwa, nibwo uyu mugabo aje guhura n'iki kibazo cyo kuba yitabye Imana. Rero babaye bafashwe, bajyanwa ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakore iperereza ryimitswe. Cyane kibahama baraza gukatirwa icya burundu, icyane kitabahama baraza kurekurwa basubire muri sosiyete nyarwanda. Iyi nkuru yarishije imitima ya benshi, iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko usigaye mu gahinda n'amarira. Baryaga ari uko uyu musaza yakoze, ariko bafite imirima itari mike, niko abaturage batanze amakuru. Uyu mugore naze kurira yaka imfashanyo, kuko bafite imirima myinshi kandi barahinga bakeza, bafite n'inka 2. Kandi urumva yuko ngo uyu mugore nazane amarira. Uyu mugore yarize avuga yuko ngo uyu mugabo wakoraga bakarya, bivuze ngo uyu mugore ngo agiye gusigara arera abana wenyine. Yasabye ubuyobozi kuba bwamufasha, basuzumye neza, barebye ibikorwa afite, ahubwo banzura yuko we yafasha abandi batishoboye, kubera ko afite imirima arahinga, afite inka zikamwa, ahubwo yagafashije abandi, koko we nta bufasha na buke akeneye. Umuryango wa nyakwigendera rero wasigaye mu gahinda n'amarira, ariko bamwe mu baturanyi be bavuga yuko uyu muryango n'ubundi wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye ku mutungo. Ubwo umugabo w'imyaka 50 yari yarashatse umugore w'imyaka 22 y'amavuko, ariko uwo mugabo akaba yarasanzwe afite undi mugore babanje kubana w'isezerano. Uyu mugore wundi we nawe ari mu kigero cy'imyaka za 50 gutya, 50 nawe ari mu kigero cy'imyaka 50, ariko umugabo yari yarishakiye undi mugore ukiri mutonya cyane, umukobwa uri mu myaka za 20. Rero bahoranaga amakimbirane ashingiye ku mutungo, ku mugore mukuru no ku mugore muto, ugasanga bahoranye amakimbirane. Bityo rero basabye, cyangwa abaturage basabye ubugenzacyaha yuko bakora iperereza no mu miryango yiwe, bakinjiramo bakareba icyatumye uyu mugabo yitaba Imana.
Imana. Nguko rero abakoze kino cyaha, icyane kibahama bano bafashwe batatu turaza kubamenyesha, cyane kitabahama baraza kurekurwa, ntihagira abandi bafatwa turaza kubibabwira. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera